Uli jala dengga tutu mardalan ulau di bagasa sadarion. Mulai sen nama nogot nama muhay akan nauli akan adenggan. Saat tujuron itu hatai nama jalo pasu-pasu pardonga parsaribeyon. Saat di bagasa partikio di napasaha adat. Doh di nama jalo adat sihabat akoni. Uli jala dengga tutu marlas roha jala mariaya saluhuna ako tangamuna. Tohoma tutu sungunay do ni tuhata. Molo tapasa saluk na tuadupan ni dibata saluk na ikumardala do didenggan mang nahape kanata parsita. Di bagasa partikenon di hamuna amang baru nami na baru nami iboto nami le nami song-song ni manang dihela nami do di baru nami di song. Na roma hami uduran ni hula-hula muna tulangmu. Nama boan ulos tangyang nami tutu tua mata nomor tua di bata. Di nama muka perdonga saripeo kamu di bagasa partikenon. Di ramot itu hajala di pasu-pasu mamuna di perdalanan perumah tangga yang muna di bagasa tikion. Sahat tuari naneng ro. Naneng pasato nami ma ulus torok. Si torok rabu ulus nagajang jala ulus na hafal. Perhitian nami memartangi ke mata di bata. Si gajang umur mahamuna. Jala hafal ma pasu-pasu. Jala muna sena mata di bata. Jala hotma pasu-pasui. Pasahaton di bata di bagasa perumah tangga yang muna. Jala totong ma di ramoti Tuhan. Di saluhuna dia kaulah muna. Memahami narong tulangmu narong di Pulau Batamon. Mula na mangujungin nono pasahapin nono sa tulangmu naro sa Kalimantan. Alepos rohan nami, tangyang nami na manguluma di pardonga saribaw muna. Asa dohono masoniro ni natua-tua, asa dari karirang ma na pihak di tonga ni onan. Badam muna mana sujari sirang, to di muna to tong ma marasigonggo. Matututo. Asa tu buat lak matua sikoru di jolok ni perbatua. Tubuhan anak tubuh borong mahamuna bere nami sang soni nang boru nami. Dongam muna may saruma tuwa. Matututo. Asa sa solu sa tinogu tu betia sa dogu tiga ras totong di rodang ni bulan. Di basa tamen non ulus na gajang jalan hapalon. Di bagasa tikyon. Perhitian nami tong. Leleng mahaumang ulu. Sahat tu banggabiya saat tu parahorasan. Totong di ramot itu. Matututo. Jadi ima hata siya kami hata pasu. Ima Mula tetong dito salut na. Jala di momenon kodo honok kodo molate tu hamuna. Dongat tubuh nami udurat salu na hita. Sada hita mangulahon niya putta ison mangbuah marganis tijak. Alahami sa sitong na siyak Kalimantan Timur. Ima jote molate madia muna saya tuata mamasu-masu habur jam ni hamuna. Madongani hami si jalo titim marakuk tulang ni pangulion. Saya boy matong dia kat kimangut boy ta siaka sadaro laun manang di dia be. Oras na. Di hamu laenami ibotonami opupien. Isok kami ula-ula muna. Takas do di boto hamuna opat ula-ula muna. Tolu mamunar pariba ni boto nami. Biaka kondisi do si kan nauli. Oma hami na boy ro. Au ma siapudan nomor bursilaban. Akakuma na dia birangor siakangan na boda barita abang ika rejo. Nomor berdua nomor bortahayan di balik papan. Anon pahasaton niya kekodo ulos ne pasat na sida. Sanaya bang nami si tijak, si duga tijak marbor si burian. Sarupa do ulos na di pasah do tua kakon. Imana man don pasaton hatani ulos ni sian haku dohot na ibona ima donoku. Jadi perjolo tu tulang boto nami lasrohan nami. Otak natola omma na boy tarban nami. Sehingga tu nama ngihut berdubingkan. Asa singkat. Kahata nauli na kingatung mga catorop. Jadi onok kuma martahuak maduk di bukulan ni rumah. Koras mahami ulah-ulah muna. Soni hamu nang boruna. Matututo. Tuhamu bere nami. Bere saya, bere kami, marpel sadais manukalit. Dok boru nami, nang boru nami. Boru nami runakku siya mulana. Ailam takas manuain, alam ngajalo hamit timaraku. Bere dok boru, tidak panjang akan tulang sampaikan, hanya dua. Pertama,
upasa dohot bahasa Indonesia. Gadu-gadu ni spoho silidung tu gadu-gadu ni spoholon. Saitu bumadiamu anak nang borna bisuk. Sioloy hatani Tuhan. Emma tutulang. Yang kedua, selamat berbahagia. Ison hebak kami ulah sebang. Sekali lagi ini hanya simbol. Ulo sikajang rabu, setorok rabu, orang yaga gejang udah ulon nalas. Songon hatani pasama. Tubuh ma hau pilosi, didolo ni pitubosi. Kami namang ulosi alai da wibatado anggona masuk-masuk. Emma tutulang. Jadi selamat berbahagia adorak sopasa tamion sonari pinasa mati kituak kang niba. Pasak makang hatam. Tidak bisa hadir karena sesuatu. Padahal rencananya sudah ada tapi tiba-tiba dipanggil untuk bekerja. Kita doakan semoga tulang di lokasi sehat-sehat ya. Ini ada, nantulan tidak terlalu banyak bicara lagi karena sudah banyak kata-kata motivasi yang sudah diberikan kepada bere kami dan guru kami di sini. Dan juga kepada edaku, Amang Bao, saya lam gajang mauru namang, dan betuar ma akahi pason. Di son adong do titipan, sian tulang Joel, nan tulang Joel, tulang Jois, nan tulang Jois, dan juga Opung Vika. Semuanya dari Papan. Ada juga di sini dari Laemu. Bapaknya Justisia dan juga Laemu yang satu lagi si Koko, bapaknya Joas. Yaitu cucunya Nantulang kan. Nah ini ada nanti akan saya sampaikan pesan dari titipan dari mereka. Terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk menghemat waktu. Tuhan berkati.